Privode kraju restauraciju unutrašnjosti crkve Svetog Georgija na Donjožurskom groblju u Šapcu. Projekat obnove i konzervacije ikona, ikonostasa i krsta počeo je 2009. godine i to je jedina ozbiljna restauracija hrama koji je podignut još 1929. godine. U godini obeležavanja 2 decenije postojanja škole primenjenih umetnosti na radost profesora, đaka, sveštenstva i vernika, crkva ima izgled kakav odavno zaslužuje. Hram Svetog Georgija na Donjožurskom groblju podigla je čuvena porodica Kurtović davne 1929. godine i poklonila ga Šapčanima. Posle decenija propadanja, početkom novog milenijuma, angažovanjem sveštenika Vojislava Petrovića, polako je se vraća stari sjaj. Zahvaljujući trudu đaka umetničke škole, njihovih profesora, njihove direktorke, i zahvaljujući drugim majstorima koji su uzeli učešće u ulepšavanju ovog hrama, ovaj hram je doživeo ponovo svoj onaj sjaj i onu svoju lepotu koju, da kažem, od početka zaslužuje. Kada je pre 20 godina osnovana tadašnja škola za umetničke zanate, blagoslov je dao vladika Lavrentije. Još od tada škola i crkva neguju saradnju, a projekat restauracije ikona i ikonostasa traje od 2009. godine. 4 generacije učenika je radilo na rekonstrukciji ikona, tog slikanog dela i ovog drvenog dela ikonostasa u ovoj crkvi. Za 3 maturanta škole primenjenih umetnosti posao koji privode kraju bio je velika čast, obaveza i odgovornost, ali i veliko zadovoljstvo. Restauraciju 15 ikona ulja na platnu izvršili smo u okviru časova praktičnog rada. Ikone su bile u jako teškom stanju. Crkva je za vreme Drugog svjetskog rata bila oštećena, što je znatno doprinelo njihovom propadanju, dok smo sam tretman pozlate ikonostasa vršili u crkvi. Trenutno stavljam mikstion, to je lepak, posle toga idu zlatni listići koji se pozlaćuju i posle toga ide zaštita šapakom. Mislim da je ovo veliki projekat i za nas kao mlade umetnike i konzervatore kulturnih dobara i pre svega velika je i čast i odgovornost raditi na ovako velikom projektu. Smer konzervator kulturnih dobara je specifičan, a ovakvo iskustvo dragoceno je u srednjoj školi, ali i budućem obrazovanju. Od 2009. godine do danas ja mislim da je 4 učenika maturiralo na ovim ikonama, tako da selekcija je postavila u tom smislu. Ne samo da smo mi birali učenike, nego su neke ikone birale učenike. Episkop Šabački Lavrentije je za volonterski rad obavljen u hramu Sveti Georgije učenike i profesore škole primenjenih umetnosti nagradio Vladičanskom gramatom.